Tempat mak anong ba shalong kila mak sekuipat ke jengja. Kata galong haka baglami ki kenhun ke kinong tu gani ke rius niu ki batu na ki kali ki bapenyan da ka bapenpat ya ke yet kali. Kaman syala jujon kinong tu ki batu ikitip bagi te kitir kali da ka balau ne le da ka buik bancu lau ya ki yet. Dari bantu ya ke jengkang dari menta ki kinong tu kila penpat sendan ya ki yet kali ki bapenyan haki rusrok ani wat ki basat apu asam kali ru. Kani kala jah ki katu kani ki benta jo kanang ba shalong. Apa pula persang malwat bini ahlo kani le thu wakini ki briu di ki baruna mak ki bri ki slur haduk buganu penpat ya yet pentu ikitel kita kan ki badan apa kali lani male iki kam dusman. Apa persang malwat di ulo kani la suba bakla bandi ki bri ki bati dox lani klak bandi ki badan ka kenhun ki bale ya ka kam samjing salia iki kali ki bayang harut surok. Bak kani ka jengja kalau rak ya ka jengbam senganya ki try kali ki bapnyang haki kali bat le jengnai bat i ya kali kumtu. Dan ru ki belapan pau ke jeng sokhia ka bajur bat la tentu ki bot kulit bade ban simkhia ke jeng mi ju ke kenhun ke bosman pat ke ki yet kali bat tu ikitar kitar tu dan hapo